bwaga mutegeri kwithwa wina twi agenda ene Weru TV na ntukwena rua twena mugeni ndene studio yetu ari cabinet secretary wa manto jegi ithomo na nandi cabinet secretary wa manto jegi miunda Professor Jacob Kaimenyi. Bwaga muno kuja studio ne chetu. Bwaga muno Weston. Na Professor tukiambiria inkwenda utwire na njire uraja scorecard ya Jubilee tuitukomba kuona iba kureta adverts nyingi muno ndene media na nyabe na website ya bakomba kuga mtu akenda kuona projects ciao none ke www.delivery.go.ke no twire kiria Jubilee ombete kubwithia ndene ya miaka ewe na vethetwe ve utongerie ne muno manto jegie kithomo na miunda ibo wamno esto no ntwa kumpakanya bariria mumiru wonde kuntukura ari kumathuchi mwankanto nyiri mumiru wago timbi tiri igitari muito tuganagia esto ni tuje manto maingi mono na tukura tutije no ntu pengine tutathoma na pengine tuterwa imuntu ya uwe kana ya uni windene ya mantutu ya idaka nenda kuga meake umbitite ngugi na Uhuru Kenyatta na deputy wa meaka kwi meaka ina nandi mweri juju kidwa tariki 16 kidwa meaka ina mantu jira bonete tudithitie twirikari uno ndene executive imantu jamanene kwaria uma na bane antu bakuga na gwika antu ba mavideo imbite kiti kitonga mutongeria mwega nuria akwironto akojuria ria ndari skuru skuru nyingi tari na stima na ntaigwa ngwiritwo muno kana nganiri nontu kethira turiro tuthithia chemistry na physics na tuchina na skuru ina stima othikora mathuria bitatibugi muno yongo kwira thirikari yaugire kenda tung'anania antu tung'anania skuru no mwanka twikire stima na yoroteria retu twogite December mwaka muthiru ikikinya utie skuru itithwe na stima na kwaria uma itugeretie muno ndakwire ndari tharakanidi igitari munetha gatunga igakunga gatunga ndigwita baringeti muno bagoti stima ndigwita ndaboria ntumba wisara ya stima kana energy bandigaria muno bambira na twategera tu over 95% kana skuru mrongo kenda na ithano ke skuru gana sina stima nankwire imaibu kontu kunde inyoge eta Mandela kana masabiti untu kuna stima namugo itakinya stima chikinyite na naiti kumbokinya chikuda kwina natural eta wa national grid itu tumira solar power tumira solar power irane ndio nkugaga mantu ya mega muno nontu mwana wonde wa Kenya na kedwari akaigwa thirikari ni utegera masirai yawe igutika kaya kakuna mapendeleo na aturi baskuru yu bafaindika muno nontu inyabo bomba kwambiria biashara mwanya pengine ukiwa clinic officer ukambiria biashara yaku nurenda refrigerator kwenda wachienda chidwa kwina mpio ndigwa ya 0 degrees Celsius na ndi no mwaka udwena interview udwena refrigerator kandi freezer gintu akiu na inkuguri mantu muno barabanga bagona gwitanguge ujenzi waki kwithiria steam kwithiria chuma kugitanga ni gitare yao ana baba inge batomba kule achiringi 30 bakara moi kuthithia kigerio bachokera sada iti ukora muntu mume muno na atio nakaja kagwita ata kuthithia kigerio tukara ndiguru tuga hihi amwe kuruju nkya chokara ine ino gitonga ugeta kwawe atinya munda inaga itambe cheche kigerio na ndi myaka iri thirite twaugire mbeji chonde
cia kirio ga standard 8 na form 4 ikariwa thirikari wizara kana ministry of education yendirari yaga akwi kubadia bilioni inya o mwaka no twakiria kigerio ke ngonguga twachoka duga tugwa na ari batwi nyate atwa antu betu baita gwinene igitara Kibaki kwina ndi secondary schools Kenya muzima inyamutigairi wiraria na itete gwinene muno twina day secondary school inyinge sana tende no document yake Kenya muzima kana miru muzima ruwa munene wetu enkurigania kaberene myaka iri jambirite woni ambitadi minister wa education ambira batu turi kidomo kiyo kiburi kiyo kyotheri kuma pre unit kana kuma nursery mwaka form 4 loko menya ruwa turetekanirie kwa atinandi antu bonde bageta ndi secondary school but kidomo kwa mige mwaka jujite ifiri nonto deputy president Ruto na ugete kithomo kuma 2018 gekethwa kebure yes ko ni kento kiomba gweta na mbere ari gigeta na mbere keke ndakwire ithirikari kuwa na kuthithia ithirikari uri gwitikia enkarite na antu bagitarine ne muno bauga no mwango betikie tuthithie te manza ile mwe gitonga kinyomo kweja kuona kwe antu watu twatresa kana twachirerwa anini tikwenda gutesa kujana kwa mwana nini choke au kaidi kwa mfano kwamba weta ukaugana ari batwe ito kwenda kurira antu kithaka kina kana tugure kithaka antu rabatinda munda tubaikio kuringana mutaratara ora kuthire gwa no mwanka buthi evaluation kana buchunguza bone uguribwa munda ju imbejingana batu tukuona ikemwe ibiri kuma milioni imwe antu baraba bakiu bakaware milioni imwe beja kidogo turenda milioni imwe na nusu bakauma bagaita kotini ndoko mengwira turenda ekayingwa tugeiba gwita status quo twatura kotini kitonga miaka nenda miaka rundi na reu muntu muthuku urotiona mawega akauga nukumenya thirikari otiwithagia antu baba twire aja miaka nyingi muno utukwendo basetru utukujari mantu yao leo nukuonkuga kwa kwi mantu yao maingi thirikari enda kuthithia lakini antu batina nia mzuri antu nimo batienda maendeleo muno antu opposition bate kwenda kwa thirikari ikimurikwa bwega bageta kotini bakauga mantu batiburi kuga batumira propaganda bakauga mantu yaibo bana ugonkuga na ndikwa uri umbura ikethira thirikari kathithio tugite tukarithia ankwenda gwitikirio ndikwenda wa ja Thomas ni witikie tukaita gweu wonge kwenda kuwa mantu akithomo kana kuna bendelea kwenda tutonya miunde na sekta ya miunda ande tutonya ke sekta ya miunda kuma ili kwika monga na gwa mandu akithomo munantu wetu baigwe ndi nantu wetu bumenya ati kuma mwaka yuyu yite muthikiria mwana okuathiria standard 8 uti mantu ya gwikara antu karandiru bauga wageta ransi wangeta angageta na apana muntu wonde ageta secondary form 1 muntu wonde bunko thiria kigerio ugeta nyabara bagwete bonde bageta ireta kwa direct transition no nturi yeu no kone ukarandiguru nira chi maendeleo na Kenya ndiguru maendeleo kwireo bara kubandikirite wenda no urega Kenya ndiguru maendeleo na nditu wete mantu idaka kuma utwike minister wa manto jege miunda imaendeleo jege ko thirikari ya Jubilee bombeta kwithwa bogetithia mbere ya maingi muno na ibu wega muno mbugire rwiri rwachokere mukaro ndwangaine ni wari mutongeria ni wari minister githa kaigitarine muno barabatiye guni ndigikonde kimwe kya bamutio ndwangaine na ndi injini mwere jo na inkurania tugaita gugu wega muno mathanya na tetherie munene okwane nkrango wiji na kuma ndio tonya nataka tukarite gitarine muno
nenja ya ngiro na bangi bare mantu amanene muno kumo chiari kwire nandi kuma twaero chiari Kenya musima taito dindi kana timiliki ile batu tumbite kuthondeka ni igoro ya milioni idano kidogo kuma batu tukuyukia unene 2013 mwankarande tuthondekete taito deed milioni jire magana jana ya 50 ara wirigiro wetu na hand wira ne ba ura munene wetu ere wa Kenya ni ati batu tuikinya muthia jwa mwaka juju tukera tukuthondeka taito deed milioni ngana ithatu na ndio kia gitonga milioni taito milioni ithatu kuma 2013 na nandi miaka ngana te wagwe mwanja miaka na miaka ngi yonde kumoshiari na kule taito milioni ngana ithatu no kona ngoda twitite tengo genene twauga na manga tuwe na mpangilio public private partnership ni kenda tugakikisha ati skuru chonde itonga ikuona taito deed turambiririe Uasin Gishu county twaje na taito deed ngiri imwe turanda Uasin Gishu twe mumwana jo mwega kimantu ja surveying na mantu yangi ya maingi sikure nyinge 14% cia kino kugantu bakiwa kuri antu atonyere au batu bitaba bonyenye kai bomenye inde tubeta beta bakwenda kungira land kana kujukia land kana ndiguro beta kwa private investors wante be antu bado kumno iketo minimbuga batu tumereta wa nyumba 10 initiative uona muntu Kenya tuburu muadhisha toka wa muntu mwega na to amuikia kwa polisi konvikika dekena akomba amba mwikwa kotini na bungwa kana jukriwa tua bonge twachoka ki mantu ja idaka twatoga tuona nande toga nande skuru no ntite na taito diti no boria baliuga beche chesa bini ngimono dirikare Kenyatta wa kuma nandi iko wave gane guitambe chesa be kenda chukuru chio na taito diti na ndo kaja kudoe mwalimu no ntegete no dikirite igwo tongeretie primary school fulani igwo chokere tongeretie secondary school fulani ndie othie mpangilio chukuru yenu yone taito deed na professor ibogere ibo kwenda kuthithia taito deeds chomba kwitha che digital kara botonya ke mubango jwa digital mwankatha ibombete gukinyaniria nteto eu iturani kitere to cabinet memorua nontu ouwa ugagintu ikiega muno turenda uwoto kunengera taito deed ire digital nya ina ndi twene digital lakini tali ya mantu yo ndiro turenda yo itandukene na kumati weta gwika machine kara gekaro kaka muriko kaka ita information kama mantu yo ndiro kwenda yagintu kibu uguri nambi ni tukwenda kuthithia kimantu taito deed thina cia miunda chombete kwetha che county na Meru muno taigo itorombete kuona Isiolo baba bajokirwe miunda yao kenda airport yakwa baliuga batenengetwe compensation ni atia sector enu ya miunda bogotetheria ntotabau ari kire kiu kiega muno nontu kedano ategere muno chairman of National Land Commission dawe Professor Zuri na rari nao na batu na bati muno tontu gi commissioners kenda baraba National Land Commission umweta wa Serious Kinoti no kuma kinoruana agui kinoru kana kinoru kai koje we na ni kinoti no yetu na biabe kwendekana ham na tugaita nguyu ni ati antubau bali report nkuani bali report ki Swazuri Swazuri bagwatanite na kinoti na commissioners bangi bagaita nguyu wakikisha ba kwa compensated nande tumete kiamanto ja miunda nini join cheke kiumia kethiri baombe kuga ogwe na Professor Njoka baombe kwethwa bakibokas imbikyo gwe gwetagambe ke njori ncheke kwa ria uma gitonga nte kumenya tonto rambije no raigwa nkiuga gaire njori ni ethiri njori
ni ngwataniro njuri ni kwenda mwana umumeru kuma thuchi mwankanto nyiri arerwa eno aro mamira arerwa ai mwana ina ndongo oi mwana umumeru ote mwana okiu no mugongo mwana umumeru i mwana umumeru na ndiriro kaigwa mukuru njuri akiuga ngukas kana kuruma kaimenyi na njoka na tu itwana twa miru mbira gitonga muntu magwano yawe na taza kuga ukeja kwithirwa kwigintu batiri wiriritwe kana batinganirikyo kaba biri gutumira systems kana mechanisms kana muturire ya njori uringana sheria njori mantu jaguja gitata yategerwe ende kuga muntu no muthoku na gutina ushauri wewe gitonga nuye atubora wetaba baeta churua note utigintu bariri gikudoku ima nandi batu twachurua tote gikanya kagweta iga kuiwe imbi tuchurirwa kana tu muntu akwenda tuchuriria nuko nkuga na karia nkaro bantu bau muntu mwagire ukenda kwina thiri antuana no mwaka kwina muntu nyiyeti babo ndebo teta nontu kwina function yire chanduri ponto irinkia chairman uteremwe na Faris Rutere na baba anki bakuwe na function yao iba inye baite ochukumya kura kwao pra muchungo baswaro their pride baswaro their battery mane non tuenyo spirit ya njori bagwatanje na wondi tayari nke ndimo tongeria wa thirikari kuba wathani ntio pendera rutero kana ruru nuko nkuga gintu kenge kwenda okwira gitonga onto wo muthomi yaguni na baba bangi bandirikirite ni ata muntu amenyaga uria chairman wa kiama treasurer secretary kutege tuweta registrar societies wende enda witikira registrar societies umbire no chairman yo njuri nchekoro wandikiko weto kona ipunto dinki umbire no wandikiko secretary general kona Faris Rutere nuko nkuga na wende mukuru de muntu odrikare gintu krambure kudiye guti sheria tego wita kinyume na sheria na ntwa batidene nya yukubandume ba menerie nando kuria imbiria ukabura mumiro gabo tura ukaguta kwitu mantu tunge twibia kaora ora mutsoiria we akuna mtoto wa ndani hivi na ate kumira na nti buya mtoto unomere tumuone tumchuye bi tumimbi nonto wonde kone tumi gya kudi gya mantu zezam ya tukwana tupigia nande bangire okay ya kuina wendo in the spirit yenjuri wendo bo na bure ryo kuga inyai turadikire muntu kitonga ngakoruma ndiro ngikwenda ima kangu ngwenya chara chaku
we kaimenia banjo kana bange na bagitonga ibakwe muntu na kwendete ya akuthekia no ntu mumiro atiwa akuthekwa tekwendwa omba kwa nyama kaburu lakini ontorea o wichideli o kombwa na nakuvera uni antu nkabarekera nkabarombera Mulungu no tundi mu Kristo Mulungu abonie weru no ntuke Biblia na inande mukronjui okaruma muntu kirumi giti kiama gitwata muntu na giti ngwata na professor egoro itora na speaker account emero professor Kaberia na narombea gutwira kwa MCA bamwe batomba inya kwalia ndene bunge nonto bunge language ya umba gutumia igechonkwa Kiswahili kwira mubango jwa thirikari komba kuthomithia antu guchagura atongeria bara bathomete ka bara bakwelewa kiria bakuthithia mbere makwigintu gitagwa kumbaro gitwa kumbaro adult literacy adult education tokeja kuthwa twina antu jabagu ibathomere through adult education kana kupitia njia ya kurubara bakubeta kuthoma kithomo kia kumbaro lakini ndega kwira muthikiria ati uni aibu antu beto ba meru na Kenya muzima ito thule antu baiji kuthoma katukuri chai keda kuma primary school kuma belia pre-unit mwanga standard 83 jameni tema uthome inya kwandika wai umthome kwa gichoidi na gichungu gitonga ari gwoka ugore na kurure MCA o thithirie kithomo gia standard gia form 4 kwa mfano o wata otho gichoidi o wata mashabu o wata nani jameni ri uwe rio karetwa budget ya Meru County uri MCA tengi sokona te mundu uromenya Mulungu erinya ritwekeke dotonyera no tubaibu dokwa nkuga na inya kwa antu abakuga ati kutena nitumika kithomo kinyaka wata D minus kinyaka wata ati nugo no mbende kwa munene akutenguta kiu ndenda kuga antu betu itutugiriburu ituthu ya tongeria bathomete no twareo na ura IBC uga okeja kuthare ngiti kia ngabana witho na ndigiri ga gintu kingira kiu witho enyo ukwenda uga tutekwenda muntu ura tukathura ari MCA tukara MCA bareta America ukagwa bagita Canada bagwita gontu kunde yani ukagwa wono gwire gichunku wire na ni wito kone bwari gwe kana wari prime minister Canada ukari gichunku giku ndugo mbuga kinya ndawa ngo umuntu kinyo ko ndawa ya rotoma kuthoma ukauga rete ndawa ile ntune no to goti kuthoma na gogo no we kinya egida hapo kwa aria mijandara mwanya ekareta gidama mungu kwendo menya gitonga ukathura muntu tithomete o mwikia bunge o mbira kere agaita motion kana mujandara agaita motion atita chumiria inya kurunga mambere antu nubwa mangoro nya lakini ina nontombuka kwebo inya batije tofauti ya motion na bill ugatu na inyo mwenekera bill omwerete oi tika atiomba bahati tutukwenda tujabau turenda muntu rato mwikende ne parliament igachamba getu ingituma yetu akali no chamba na igimentu jetu kei utetera miru utetera miru bonte kwa jumbura utetera muntu binafsi nanka kwa mfano unenda adidi to impeachment nte koriwa ndene maisha yako ni amiru barunga mire bantetera umweka juju Florence Kajuju bwana ona Kajuju akiaria otako na nchamba Raim Daudi arunga maria antu barigara turienda tujaba kama kurungo nyiri uroga ibiye kantena wa kika ila kaimenya gete keneron endi imbiye kamenyi mtu mwela na naitite ngwejera nantu hakikira andoni kane gitongo kilkirwa no manka uwe a man or woman of substance dene kithomo ngugiro tule vita lakini ukadha mtu ofua utijikene umite kigadine mari une utogwije woko wako dikera yagotewe
kinya wenda kimuteka ukira amina ulina umite u andi to aikithomo tutegere muno antu betu bakara kuthurana antu atwite kuthurana ukorirwa kithemo kiritumi na ikendera kuga kine tumi ana betu bathome kabisa na tuka investa in our children's na kithomo ibwega na ndeto tonye siasa cia mira nini rais naombete kwethwa Landa na kaomba kwarĩria nyama ntojamira ogweta cabinet minister wa kuma Meru no umbe kwarĩria nyama Meru na umbe kenda kimera keke au kiomba kuona thoko enge kwaria mangu ni ndene historia ya Kenya ute president yungi otegera mantojamira ya Kenyatta mwanka kathi ageta kwaria mantojamira ya chere mirana London atira ni ruga ruchi ta London non tuna nendete amiru isitosha wena kulikana na nenkanite milioni mbere yao na ruwa anenkana 1.2 billion era da gura million 10 billion ko na nenkane rikari nenkanite 2.2 billion ne imbeche nyingi mno kule kale mibamira woi imbeche nyingi mno gitonga mbe chewi kejo tumurwa bubwega nyantu bena madugani ya mega biachere mira ibuo tuntu chumba kwana kwa mfano tuyo chuli ati belema non tu president adile mandwa kuligalia kwa mira kwa cash crop nukuonkuga eye intobi binge bi cash crop ko kwa na ina gitomi ngono bo wambe itatwire ile cash crop waja ile anekana ya beche cha kuvidia utafiti research uchunguzi kuhakikisha ati tuchwanjira mwanya uratumbo tumira mira tika kutakuna mira kikana kula mira kwinjirenge tumbo tumira mira twamba kuthondeka juice wine chai kachovi twaga kunda arukire nugwa kuga nanda tubeto kaba buri witikiria tukenda tubeto kuvuro baitu tutoniria siasa kenda muntu alingirwa siasa eno tonya noe we mustari ni zwambere kwenesha mantu jamira hapana beshi chinenkaneri inatuitikanie muno rira dirikale dura task force ye duri task force era temu tuondo kwa umembo task force pengine unoendete kudhurore ndio tedhuroreo atugana baba ikuli badhuri nyana betu baumite gembe baumite tigania pendekeso kana mantu ya baugire ndio tugudo tumira beche ile ituba ekanya kana nata ite kuringira berenye tiraka nondo atukudia kidonga berenye aka atoro bokalinga ndukwanye mantu ameka mano na ndi tulo ile to subra twetere ndenda kwirantu baba bamobe tu moshi uranje ruchua ibubega na nande tokethirikiria gavana Peter Munya naombete kuga Rais Kenyatta ate kuthithiria Meru ya kuthithiria kaunti nyingi na itombete kuona ta akiuga naombete gwakira antu bae kamba ndami nyingi na agakira nteringe barabara nyingi ndi ya Meru gutigwa kuthithia gavana Munya aliuga na kugwata Rais Uhuru mbaru na kumugwata mbaru akiuga ate kuthithia ngogei kana Rais Uhuru na riteta ngogei kaunti na Meru kwa riamana ndakwira mwanene wetu na itengui ili na muno kwi sehemu imwe project kana mirandi itroma kwambiriria nontu itenda ringi kuthithwa tenda leo la nyingi jama tuija tuji barabara imwe tenda itaviwa i process ya tenda ankwenda kwira tu betu betiki ba mangoje kidogo na inkuvanya tukathia mantu jau tutikwenda ukara ye gitari mwenu ije antu bareta ikingi mbere kura charingwa kingi bigeta bya stima ari batwe tekare jugije tekariyo dirikare witekwa na ibete rebone Kenyatta wanje nyarwa kira tume arega kujana na twirire twinde ni uria tende imwe tari kuthira
kenda kenda ibarabara yambirie na yambirie itirungama ilikuwa kwina machinery kana tractor ikambirie tukachiona na munda tajwa kenjendo ya joya jwe kotine thai ni kadiri yauna no kwenda kugau wena kuona ndi bwana ngabana imuchoro kwa no family yakwa no ntu inyamwana kwa umwaguri njemwe na mwekuru wawe first cousins ndogwa na ndi muji na rimwe manzangu igwa nkorere ya matontu ria ugire no support uru wa Kenyatta kwa president ndio uterera mwana mukosoa ukiuga utiwa adiditie tukona manzu yewe atigwitania gitonga kanka muria nande ute muntu pengine tuwena shinda hapa pale ria kwenda muntu mwende buru na tukithirekeria professor itombeta kuona siasa cha Meru itai kugaukana na anto Meru tene baije Meru nemwe endera ndeno kwambia kuigwa kwina imenti kwina tigania kwina igembe anto bare linga siasa kumane na kuria baumete no waririe mumero mwere uria babateria kugwatanira kagitene gaka ka siasa mbere ma ngwatanira gintu kingi muno ni gintu kiao muno na inya gitonga ria tukuringa kura turi antu abaingi tuwe antu ba Jubilee antu ba Tharaka Nithi na Meru County tugwatanite inambene ne muno tui murumbe utututukira ndi ukona twa muntu ya ya tonya katikati getu tukathukana tukathukia no nturambi kumuci Mumeru kumathuchi mwankanto nyiri tuginduke kimwe batwitura na muno itwitana ira biashara muno ogaya kona ntu abaingi bamagatunga bakeya Meru town ima na bamwe biashara town na rira ndukuga wondi Mutharaka kana wondi Mutiania ati ntekwena movement kana movement ya kuora Mutiania itukuthukia muno tukorirwa ati twinde tuli Amiru na ndi mantu ya kugaga woni pumite tuwe centralment nyorongia umite Tharaka kaumite igembe ntio mwenda imakosa munene muno ituringe kura tontu bara umite no ndinya katiba ni gwitikiria ati gitongoti na otugura munda ima ukabandira munda woni ntukwena arua bure kirwa muno baba nara munda ne nyara nya biachara kirwa ka kengwa nontu no kuma imenti ka kengwa nontu to bure ndugo nkuga ndikuringe nyari nga biachara kyanjai na nya kangeta ndugo nkuga na ndi tutuma kuwenya we athurwe nontu atumite no nontu batu kintu aturiye kuribya gitonga ituguyo tumira ujusi bura twina butwinde okanya kwirwa mwathani na kutharimite wowe wi mutigania daktari umunene na nukwenda gwaka cibitari reimenti ija wake na tukwengugi tutiukira nontu mwana wetu lakini ndio tukambiye madhara ya kuga utu wetu ungenini tukarwa na ntaiba turuita kairi tugetira u antu akiwa wetu inaja uwe no kuma naria oi mugeni anga no foreigner dio baitumira yari tare antu baitumira foreigner ute mtu foreigner ndene Meru County ni mtu akathometa kuntu kungi sawa no wetu itwendane ndenda kubarika inya kintu kimwe katibe njeru emantwako Community Land Act 2016 yuga community imuntu wonde utura under one geographical area nukonguga urethirwa wi mwiko urethirwa Mumiru mutune ndi utura kaga pengine uwe community ya kwini iko ni kaga na wina uru bwako karavu na gwita ngugi utekwirwa ati uwe na mandwa jaiku ndugu nkuga kiraga atumire batu antu betu turwa 2027 na 28
ni antu baba potete mwelekeo antu baurite kwambia kuona mukenya ongi aumite rutere rwo koreka ati mukenya wa muthura nyo mwita ndangari taigwe tweto antu ndangari na ndambuge antu ba miru please atugwatanire twendane muno twite na mwito ya juri ncheke ya miru ati mwana mumeru imwana mumeru tuburi umwenda kumumenyaira kumwikaira tugonkuga tutakaya tungangiri tura twitwa tungangiri turo weto bikia tianu yo gitonga ukabikia tungangiri wa tuika nene karahi tungangiri kama agenda kuma kana tumwe katukuje witu tungi twachoka na ndio tukoka kauma ai ba tu twakara tungangiri ndo wakariwa muntu wetu idungora nenda kubwa kibiashara kiunenene tutebwire kumukuchagia itumwe kana ume tukawera inchamba yetu na ari tukachikumeria tukauoke jondingi bya ukona ngania nugwanguga na ari bwa muno nkuwani bakura ndauga bathani abateithia ibwega muno Professor Kaimenyi kuja studio ne cheto na mutegeri uwo ukari Professor Kaimenyi uria niwe cabinet secretary wa manto jege miunda ndene nthiguru ya Kenya na mutegeri etambe gutega Weru TV nontu itwe rumuriro wa Meru ni mbetagwa Eston